muslimin. Ben inşallah mübarek onu koltuğumu emloke Ramazanska divene koltuğumu inşallah. O da inşallah kabul kaçırılmıyor Ramazan'ı da. Tümegi da praların kabul o da inşallah kaçırılıyor umra. Amegi da o koyasran sosyal sari ne gider inşallah koyare tekerin umra. O da nikas takiran inşallah çuçu. Momentalno nalazim kohoteli kotarakula o kale pegrupajo o agimi o pravo ašimi da momentalno ovdje na ja kate gelo tekinol. Amen siam tari okrasa mora takila taro hoteli alam ko kale ko hoteli tekiran ziyaretin tikamen nesa inşallah. O da inşallah kamukul porakmeti upralendu upramen da im uprasaren inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على الخلفاء الراشدين الأربعة Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve sahabetin ve teyyibin teyirin. Ema ba'd, yekulullahu tebareke ve teala fi kitabihil kerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu takullahi haka tukatihi ve la temutune illa entum muslimin. Fe inne hazır hadisu kitabullah min hayrel kelam kelamallah. Min hayrel huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kâlu Resul sallallahu aleyhi ve sellem kulli bidâi delâlet kulli dalalet finar. Ama ba'd. Esselamun aleyküm cemaat-i muslimin. İnşallah o prav najtlaptında bu tremi ka probina piktinişler nasihatiye gel ama kratka to ven inşallah. Se yek butika vakit mut marfal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sinir obiçaj ko klosine ki hudba. Leske dersi asine po 5 eftaj ko 10 minuti. Hem hulovasine. Hulovasine ne kilasne pare dersi o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Soske ne kilasne mora tevakkat mi yeguti. Amen avdiye amare şere çavalen kalat mi samo kofa te skalut mi opal. Zamislim koga isitmeni si kofa karo 5 litre koja kedla 5 litre. I tu čive upravate 10 litre pani so kerala akaja kofa. O i keralo kwasu odviše perla tele. Agar o šero da je manušes krovallaj, amare šera više na štikerna bud bare desija. So pokratko desi. Andre. Hači. Koto. Znači, so pokratko desi poškar kol, inšallah. A ja raknem da kapio na to harikatko. Kele kukot açmış kız. Neyse sosino lafić havalen. Dik ne bu Žalinava, na primjer Žalinava, soske Žalinava, na primjer su sjam terni generacija men. Vallahi. Terni generacija sjam generacija koja na čang, literalmente, koja na čangje šukar, koja so šunge, a dava prenesinge, a men sjam generacija koja čitineja, halovaja, ema dva vakereja. A men sjam generacija koja vakereja, kaj mangaja devljen neskir pekambere, a men sjam generacija koja vakereja kaj ste dvinaje pekambere, ama mare delja hiç na ne prema sunete pekambereske. A vakereja kaj ste dvinaje pekambere. Ka pučen soske vakerjat minjo pravak valafi. Zamislim pralan kira valafi. Odu azze ve celle dünya kuvmeti Muhammedeske sallallahu aleyhi ve sellem yekbuti sonra dünyala niye ki ummeteste. So dünya kuvmeti Muhammedeske vallahi düngi dova. Akaya dova tani oružje baro so dünyalo dova menge. Baro oružje. Ama nažalost, amen ako oružje nikako ne herali. Ni na dženete koristi nale,
Па данески да около кој нападинуна мен, мударена мен, кувена мен, марена мен. Kad bi džanajasnite korisina kaya dova men, vallahi uvek vas ne zaštitime tarološna bukja. Например, кога ќе отмине правди тикно на сјати со десија пики Арабија кој ги пат десија пеква случај, сине милиардери, мануш кој на джанга пе паре, значи на джанга ни те генер, на шти генерале. Одол денјале баро барвали пе, ама састи пе на сине лиич. Са одол на дола, нешто морате фално. Agar ako fal dive po osjetnosti kao takateljsko perola. Pa ih dive kanal pe kađal, džiko doktor ti kjel svoje problemi le. Leskeli doktora taro igi pat ki kalene sarat, ka kontrolnem ka diken korat, ka ako fal na svalojtanu. Em vakirgeleski fala, akatesi kavla tu na svalosjan, ti situacija buti pari, naješ kariž, na vakirgeleski ništa poviše. Ovdje kako sa naverenja pe narodu, pa taj su to dio, pošto privatni koji sile milijarderi, sile aviona, kamiona, sad esker privatna, ko avioni koji pe avion este, za engleska kađal. Ko aresova ki engleska, ki bolnica, lena leo engleska doktora, i kalena saristo rat, ko rat ova rakena, vakernalske pala, ti situacija je pari, efta divi si tu roko amendar životovske. Znači, ovto dive tu živ do nas jan. Aki gehad, Ако имам како шунге ефта диве кај силе роко животовски, пушален излази сили тара кај ситуација, олава кирге не мисием на не, сој о излазва кирга, олава кирге те кој ке операција. Пушален те којум ке операција козом после има шанса, ти кај живдо, а козом после има да чама муло, олава кирге пинда, значи те којан само пинда после сито ти кај живден, пинда после шај мереја. Pošto agari buti vakirga, ne elite denma samo dui dive vakilo tarakava efta dive. Tiranam me familie, te kiravim sara halaluko. Allah, aleyküm selam. Te kiravim sara halaluko. Vakirga, pošto mu kujbe ki vonca dikolo i kujbe, samo dolaze večer džamla. O vakirga, so vakirga, ola vakirga džama, poslika ziram. O ko avioni da gape vakirga perom neke pečavinge, da jake dadeske pralinge peninge, ke dinge pediarat, gušingelo doboron, sono mangete mukene se postedna do dirane tame. So desina pe kavere buti chavalen. Sabale pragalno sabaye umora tino pe za engleska pale. Angeder kino pe za engleska se tinha pe kai koi tan ko komshiu kusine kamal ko akirgale bari buti. Paneli lesar da tejalto do havaluko. Gelo neste vakirga soi buti. Rodinali sar havaluko yeke keski kirgalari. Selamun alaikum, alaikum selam, mitula leski tari porta. Samo su i tola kaši o ker ak ne amaleskoro, i si je kasapi. O kasapi i kanove mas taro frižderi, a gja su mu ravnali dživi ko kokalo. Pa ko ka završilo djelo kokalo, frdlali agjahara. Pravo ki kanta perlo kokalo. Sad perlo kokalo ki kanta, o manuša kava, dikela dui premanuškane, visine na vrijal. Iran gja vakirga, subhanallah. Sigurno kada nekoj mudargale, e frdnjale ki kanta. I kao ki kanta ka sarla kladu i peka si del na avial, ke i kao te ni džuvlijan la pesten. A ke džuvli ka počmo te bikinol, mukenma vakila sokerna manca. Niko kante na sentimen da rahati. Ovaki vakila pene kerman galali, vakila man ne interesantma ti kanta, nego men mislim nju vakila kada nekoj mudargate ki kanta frdnjale. Učela ovla, a tu su kjere kje kanta. Ovima kjerela, rodavane save kokala su i sinari poviše mas. Neri te negara me čavenge, kjere, a garda me čave mas na štijana, bare ko pani o ukuse maseskov to sitinende. I ravnola ko vam pravo kjela a tu pene, so skjela kjela kokala negara te čavenge. So na kure kje sad za telenge dvi kire mas, te negara te čavenge kjela mas tahan. Oyi vakirela leske. Şukar vakire. Meke mesarinca ke kasabnica Cenab-ı beşensar. Ama takati na sinema vaklar ni yek puti te kwa ni kilo master lav meçam getire gara. Ako falka halu suyi mugalla ki kasarla tarovas. Kasirla tari itorba. Eko kaluncar kafırla ki kanta.
Oy vikinela ma so kirgan so kahan me çave. Subhanallah. Ola lila tarvas kulala Andrei. Hem pena kasapeski. Kasap račun navdive. Ji beše koji sto dive. Jek beš. A kada pentalo se kod je pod vikinema sedela. Kozom koštinala. O kasapi kerala sapi kozom koštinala, bakeralski kozom sapi. Uštela kva manu platinala. Jeke bešeske pod vikinema stavila kaj pentela. Hem lake bakerala pene, a kva bešte bisri kanta. Tele tutave kva tam, pod vikinema sedela kva keretre garete şavengi. Hem miranala pe bakeva selamun aleyküm me kasapeske, hem pravu udarte džalpiske. Oy to pimi koja sve, miranala bakeva, ja Rab, o miranala pite dikela koja kja, oy to ja Rab, devla molina. Ya Allah, akare kraleske ne rumne tarakela. Leske çaven tarake, ya Rab, o barvali peresko tarakele, hem lesko sasti pe devla tarakele. O pravu udar i klola taru udarla kja vjav. Džava tarika sapnica kere, ko avioni za engleska. Sabale, prvo pacijenti, ko je lov. Angledere ukazal ki operacija, pošto i sini i analizale skiri, angledere te žal ki operacija, pale kalene sarorat, te dikin koja vrsta narkoza te te soljarene. Lena orat, akna korat kontrolnena rakena 100% sastoj više. Kenena hayri, te na grešinja kva doktori, ako je sastoj vakila, na vakila, i analiza se kavla, kada je vakila, ko meri bitano. Ako na vakila, ana treba da se pravi ptirat. I kada je odvito putirat, samo prvo odvito da 100% sastoj. I ako na vakilina, ana kao vikine doktore, što doktore grešinja, vikine doktore, makinatske doktore, to je sastoj manušte kjer operacija. Na vakila, pa na 2 ili 3 divisine život. Sokjerena, a vrlo ovakna. Dikjelo i analiza i prvo je međuto 100% sa 100. Ako novi kaleva rat, 3 puti, saro prvo, saro dvito, a gelo 3 da 100% sa 100. O doktoru holjamo akna. A vrlo anesi vakirula, tika kari vakirula. Tu akva sokjergana na sinet taršukar. Rodinjana minar vakirula, te mukatu 2 te žati te familije. Ovoja, tu giram te familije, vakiram gi sokjergana. Как гирам те лечинят, това ќе ми кој лечинјат, се ту 100% се са тоа. Опла навакла, на гин нигде. Навакла, ваќе точно кој лечинјатот. Кој момент е осетинала пе ежуляки хидова, кој вакирга, о Аллах. А кале пралески ромня, леске чавен, леско барвали пем, леско сас петара келе. Овтопимо која све, топимо која све мирано докторски вакла, о докторе, совди дава туко дол. Man leşin ya okuwa subhan. Okuwa koy kirgama tamamla svalu odol azze ve celle. Agar me falalen. Akaytani doba. Koga mangina teresen jiko dol. Probine samo dova. Sovli davat men ko dol. Vallahi. O Kur'an odol biçagale tarakit men ande. Hem te živine primaleske. A koga tu mangija te kerite devle Allah samo dovaya. Кога родеме се те стар, то просто те муленге. Те пчал састипе, те пчал берекети, само до. Курани мачити, тај кери до. На! Туко Куран треба ти керетим те живине премалес. О Куран тано упут, и доиста Куран упут, живих. Куран упут живих, а не мртвих. Доиста е Куран упут живих, а не мртвих. И мртви нема никаква корист од Куран, од учење Курана живих. Нема никаква корист од учење Курана живих. Али, нажалост, данас се Куран више учи мртвима, него живима. Знак питање и одговор, својтано, зашто? Зато што мртви више плачу него живи. Талмудо више кали него жив деса. Агјар, па нек бути дова, тумен джанина кај сјаме штар ме сепија. Штарто ме сепитано имамо ебо Ахмет ибн Ханбели, рахимуллах алейх. Јукли јало беша, пурило бут, а пења ме кана пуштава патан, hem
Ки кјава харија вјал тараква там, ти како ја вера тана, онарда сар живинена, само ниса ми керена. Што керело? Па 6 километри пе кереса рикла. Ко те ресако тан, ресали темница, ресали акшами, намаз акшамес. Сока керел аква мануш Ахмет ибн Ҳамбали рахимуллаҳ алейҳ, ки прво ҷамия ко те ресако ја Андре, ја го посено Сафи. Дикен соли дават ме кодол и хоџа имам со син англал. Те ҷамсине кој си не павал, никад наби Куран учил англалесте. Ама овна ҷанга, насам ја учил Курани. Куја маш колку посено Сафи, кергел текбири, панапе завршиња намази, селамун алейкум, селамун алейкум. Сари не скоро и клиле. Овд ачило пиња меа гјарда ерат најкајте џав. Ман никој не желал на пенџарла. Ме пиња ерат кана као мират и џамија. Пошто оклучари џамија коро контролнуваат и килсари и бути, а ракела ко кјуше јек мануш, Ахмет ибн Ҳамбали рахимуллаҳ алейҳ. А вода уџиле се пема сокере туакате, а овда на џангале. Се овте џансиле кој тано валлај, ко најшкар тан ко кер ко те тано, ко те окелеско, качвеле сете со ово. Овле пучелале со туродеакате, сокере, ништо вакила, а џкела те џампике сари не вакила, меа гјарда алум дурал вакила. Алум дурал вакила, а гјарда најкај те џав, ки намера мангите на као бират акате. Овлески пла, на. О џамија на не тана со и баскере, касаре тарва сила гер кавазделе en plan aidi klavjal ma ova klik klavjal i kanela џику ударе џамија кој en plan одна целите џатки буцинувале en plan мат кавтки џамија акно вакерова Ахмет ибн Ҳамбали рахимуллаҳ алейҳ ако апал фардињама оклатар џамија ме оклака чако право џамија кој кана камират оклучари контролинга сај кој клеби авиара клале ко праго плански планда се накате од мати коветелите џатки Мапла, наоја, сила ја старлале и каналале, џико друмо ем буциналале. Одма те џатки. Ахмет ибн Ҳамбали рахимуллаҳ алейҳ перела теле. Ов теле ко друм ако пе, керелале алафи о кучари кама. Шмакари вакла. Те дикум ту памет те кој Андре, те џаме колку проблеми аманца. Џико тола дујџеме распремина пе јек фурнаџија. Кере ушнова маро. Ушнова о варо керна хавадио, варо маре керала. Ушнова о варо, и дикела са распинена пе дујџене. Омучела са аѓари кола вјал, о ключари вше гело. Одолале па, селамун алейкум, акла алейкум, селам вазлале. Хајри вакла, со си накова ману, со кер гатуја. Валлај, пеналалешка вагјар. Буд дуралалу. На си некајте накава мират. Па си нема намерата накава мират и џамија. Ако ключари, ако папиња нам каман, Андре, палдињама авија, поштитума авија, па кергим качал ко праго. Па нико праго нам камен палдињама. Не е рад вакла најкајте накава мират. Дарава буд тери упе вакла кахан морува. Ако не рало ключари план џенесо, хајде туман се вакла. Манди коте ме уштава мару вакла на нема там. И си вакла само ме коте уморинама, бешава од моринама. Тука беше вакла која там. Ме вакла качерава мару, е рад. Ка пекавле џи сабале, ка бикинавле. Кога завршна ме букјава као калафту тарвас, коте ме кажавте софту да кавете се мазар. Прифати јале, куѓа Андре ки дукјана резке, ама тесно тана ки јаке јапе бешала. Ако фурнаџија опекари ушново марем, сару иранло маро план, Субханаллах, Елхамдулилlah, Аллаху акбар, ла илаха илlallah, Мухаммед Расулуллах, Субханаллах, Елхамдулилlah. 2 saat ako atarumuy at sinagat ako subhanallah elhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah Muhammed Rasulullah 2 saat ya so kerova o Ahmet ибн Ҳамбали penova wallahi prema te pučavte jak buti prema puč so sine tu tarakova 2 saat ya mea te bešava to 2 saat ya šunava tu taka tu 2 saat ya te mu jesere devli na činaveti kalele vakla o dovoju svo mine devli halal nekolke vakla Jakno furnađija kao akeleske harisar. Asako sürme. Non stop spomine devli. Akni Allah Ahmet ибн Ҳамбали. Vallahi penova. Čimo da ono spominjate bute devli, sigurno od dolaze za veđeli te dove priminulale. Jer Allah furnađija vakla. Vallahi pogodinja vakla. Džeme su vakla. Na sine dova soko do kergumla. A od dova vakla te na Allah kotan farodinu. Maša Allah penova Ahmet ибн Ҳамбали. Čači paske da o допримнувате дове.
Ama canı sokno fırına cevap kıla. Pandek dua kirgin kodol. Hema cikerava. Odol tispunova mangi. Akna pusal da akna diyan beli. Aso dova kirgin kodol sa cikerava. Ovleski vakla kirgin dua kodol. Odol akmede imbiya beli. Tanrı mangi koyakat edik havle. De merav da tırajardina. Koyek moment yakın diyan verse. Koyek moment yakın diyan beli kapış muhterovo. Horoj be plokakav, subhanallah. So kirgan tu prala vakla. Sabi dola tu ko dol kirgan. Ti dolasine sebebi mekeresar i kalgama o dobrom dur. Ti dolasine sebebi kaka jamia ti dolasine sebebi oključari tari jamia fardinja mavi. Ti dolasine sebebi merla te kajtlum mesu Ahmetin Biyambeli, subhanallah. Akavajtan Allah i džaval, soldi davat me kodol. Te поступление неправедно према одол, валлахи. Джанин као одол не те примил тумари дома. Джанин не те примил. Олаф Исој поступине сар одол родинја. Поступине сар пекамбери са олаксон кирга. Маджикен одол те поможил. Иншалла памек тикно хадис им завршено право. Не е това да бут време. Ако аз не сај околу идова. Сар манушајте успинове дова е. Со керова Musa aleyhisselam tumen canına ka Musa sine kelamullah edevle Allah fikir olasın. Tumen canına o Musa makar Musa model nikoj posrednik otaro meleke na sine. Pa Musa sine le običaj koga sine le potreba za on tako ja Rab pa odol tako vakir Musa. A ja je gdive o Musa obratila pe devleske pa ja Rab te pučavte buti pa odol puč. Vakir mange devla. Tali mi buti terodavtu, ja Rab, kaj karakavtu? Pevamansko dolaze veđele o Musa, rodimo ako čorole, rodimo ako nasvali, a te karakema. Ja Rab, te pučavtu pa me buti, vakla puć Musa. Ja Allah, najeli te vakir mangi devla ko dženeti, koliko mangi kol komšija. Pevamansko dol, oja Musa vakla, to komšija ko dženeti vakla kolo kasapi. Ako na o Musa više nakela Allah, ne bi nama paušero, te dihel taramala leskere. Ковајтано касапи, нажалост, nije ka male Musa skoro na neka sapi. Kada obratno pepale o Musa i devleske puna Jarab. Šali teva kirmani koja pa kasapi puna dol šaj. Šali devla teva kirmani kaj kara kavle šaj vakla. Šali devla te skalimani sojo se bepi. Sa kwa kasapi ko muamal, mu komšija. Ko dženeti šaj pinja. Bakirmani devla kaj kara kavle. Puna tko dolaze veđele. Letu Musa aka tar vakla ko finan tam. Ja Musa te kara kja kale kasape. Kad kere sar kerla buti. Ko kalil pa kwa kasapi te jap fie kere. Tu da jalea kere. Ko ka kulo kasapi andre probin tu da lea te kwe andre. Pinja agyarne ko ol devla. Na puštinua pe amale na kate o Musa alaihissalam. Cidila baro drumo. Jiko te aloko tam. Ko te kasape tara kele arakle kasape. Saro kasapi činlen bikinla. Ko krao o kasapi. Kalil ko tormas kapakiarelim ki džepa kačmele. Kalil po kasapi. Te japski kere. Musa alaihissalam palareste. Taman kao kasapi kere te pravlu udar. O Musa karesele kao prala. Selamun alaikum kao kasapi alaikum selam. Kao ke prala kelmangi halari. Mekirgun bu baro drumo. Hayri vakala sui buti. Umori njupe vakala tarakva drumo. Šalte dozvolinema je tute ko keto plavalde to odmorina mi duša. Em te pijavari pani. A pinja soskena. Hajde bujru. Ko Andre? Pravlu udar panske pešvakate. A ketke pani? Pi pani je odvorin tut. A manj katera halari. Mani sima obaveze. Penjalski o Musa alaihissalam samo tu kerti buti. Jala pe o kasapi jala parala kaštat harali jak. Musa dikela. Tovola kao mas čilare kokotrem čilare te kerol. Pošto kerilo mas kula o kasapi ki duito soba. I kalile ke pure juvla dan komu inanela. Bangi, stos. Lela la jar anula kaši o Musa ti dikelo Musa. Činula kaši, kalila tarsači, stinula tovola, kerala sa. Pošto maske ravdilo, jala ki angal čigalan la pesta jar. Ili dao mas, čila komujem čakven relane, em čovjek komujem. Oj sad primilo mas, jek puti vrtlanem kjela, galtinolane. Sad galtino mas im kjelanska jar, ovo dela Harry Pottere. A kaj je puri nešto kukamba kjelanski. O Musa, probinila ste so popaše ta vol.
Te shete shumë so lafja vakilli puri e kasapske kukan. Ama nikako siku azalago so dinja o kasapi ko mulake nikako vakilla se nesira kukan. O nije Putina sisuja so lafja vakirgei puri. So kerova pošto parvargala shukar bazin jala chikala pale kisoba. Ušto Musa alayhis salam pinja. Jana so manisima budbaro drumo irat ka saralma. Me morate jamani pronsko kasapi besha gate. Na kavirat patesa kajat ke na vakilla. Me morate jamani keretere sab. Hayri vakilla pravda to drumo. I kova ne jiku dar. Iranono Musa alayhis salam pranski jana so. Ja gerda ka jamani sima samo di bugete puçafta. Kapuç. Vallahi solidavatu kodol. Dali kava kiriman göçaç pe. O kasapi. Vallahi te jangumlen asartina vakiram ki. Şu kar vakil. Prvo buti te vakirman kujt ka puri juvli. Penalo. No puç vakila koja ka puri. Vallahi solidin tu vakirman koja ka puri juvli. Iranolo penla. O pravo penla aka puri juvli tan mi puri dai. Iranolo Musa alayhis salam. O kalbisko kula bam 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 bam. Penla. Vallahi. Diklum harekete deya isto sari daje blade sora kila gapte daje hareket. Maşallah. Bu şu Djibouti. Nego dito bu soka puçaftu vakla. Te vakirmangi. Se ko zalago so dealo je puti vrtnalem galtinovale. Em sar galtinale vikema vasya tule. Tu hule poto itkene što ko kan vakirmangi solafia vakla. Ništo. Vallahi pinja. So vridem tu do vakno çaçpe. O kao prava mi purdajte na safki. Mena zamerina medake. Vakir so vakir gatke. O prons sar devam medeo zalago. Oj galtino zalago mi me ulao potelo gatla. O Allah molina vakti devla. Me çave Musa'ya o cenneti komşuya tekerel. Jasvi Musa'ski payrili. Em pelmarski o prava blago tuke. Sami dolasinete da ja. Uistinu te o dolaze ve želite da ki doa primijala. O prava mesimo Musa e devsko pekamberi. Hem tu manca ko cenneti komşuya kove. Vallahi. Diger. So vidavat me kod dol. Vallahi. Znači kozum pencarena. Mano şu kava kiltmi yapıyor. Mušeskor cenneti. Tano kidaj kodat. Mušeskor cenneti tano kidaj kodat. A cuvrakor cenneti jikote kidaj kodat i cuvri. Lakor da cenneti kidaj kodat. Hem tali buti toga što merva kaya čaj kidaj kodat. Ovakor cenneti ko kidaj kodat. Amo u slučaj barili pa ženilape dive koga napustilo kepe dakore mavla korom. Lakor cenneti preferenula pe više korom. A kada šunu ne prale? Malta halu ne prale pogrešno? Cennet akla teri çave amare inşallah doku putinelen. Sar ošero ima ušesko tamo sar dva GPS sar vakinale sar GPS ili navigacija. Ošero ima ušesko tamo sar navigacija. Pa kada teri çave ošero nego sar je virus. Rodindolo cenneti umesto kidaj kodat ova rodenel kiromni. Koga je navigacija starala virus, nikad i destinacija ne regarlatu. Uvek obange doma regarlatu. A jaro čave, umesto kidaj kodate rodeno cenneti, ova rodenale kiromni. Dike ektikni bu tak yaptım. Vallahi sobri dava kodol. Deko tam tak yaptım hiljada romne hari. 2, 3, 5, 10.000. Sveska lepotice te kedempe, me deja korta naštelare niko. Ko život, ki dujneja, jek daj se mama. A romna šajtuen mangi hiljada. Romna šajtuen hiljada, ama daj ekologija. Kad bi hiljada kraljice kedenape, nije kraljica, sad mi daj kraljica, namestiš. Soske, kao keltu mi moram pravo. Men morate džanen, a dva kolin me deja koro. Sinema u restoranti. Kotar me halum. Šaj mi daj na sine šuži. Tu menge sine gado mi daj. Ama tu men trebao ta halon mangi kraljica. Tu men trebao ta halon lako kolin sinema u restoranti. Zar ne je ta halon sva? Zar ne je ta halon? Kad lakire tu me sinema terase, ko te mi vozi naoma sine. Nije džuvli man kod una lida, ma nije džuvli man
tut çuçina dengam. Ne juli man tut çuçina dengam. Midai sinadia soman parvar gam. Aki yer çavalın akına. Meddakiri do inşallah kol sebep me o şerifi ko cennet kapwa. Agar tumen da çavalın tisit men çave kere. Tesinen da zado vallahi haram ne ko tumingi tina kirgin se do tina kirgin tumar çamge do cennet. Se doista tumari do ko sebep tumar çaka ko cennet. Mavin çesi kaçı tumar çave. Ironi neka probino to pokorno im poslušno peromeski. Se doista nisam vrska je devlina sine džuvleja. Ademe sine de vrska je džuvleja. O ademi trebala sine džuvli. O ademi sine sebep yo doktor ge hava. Hem i hava, hem sao džuvla. Treba to im pokorno im poslušno pomare romengi, te šajte kojim kod dženeti. U slučaju džuvli, koja ne je pokorno poslušno peromeski, vallahi, o doktor gava te haram je dženeti, a Allah dikkat edin kod dženeti. Ovdje se ste odoltena glednut men inšallah, odol mu kapo rahmetu pratu mende, kerina mon ga halal, ja, ovdje se ste. Ovo se stvađi. Elhamdülillah. Mikrofon vas. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. Selamu alaikum, rahmetullahi ve berekatuh. Halale, te zahvalina Allahi subhanahu wa ta'ala su ki diđam prakate, pa posle o hađi kale su vikinđamare prale šehoje šerifija kateka, ke žamge nasihati, mage baš milo posebno kana bešavu za leste, inšallah kana gradina, neka kala lafija. Prale su te pena, inšallah, i nama je tan, so valante trudina pe te svako sekundi, svako minuti te koristina na nohajri. Jer ako tana ne sera vera tana. A gdero di sabe dive alaman de Europa, alam pravo ani Medina. Butlo shamehina mahine kana alama prema di Medina. Barilosh kerzam, ali beshama ni Medina, odobor kobor besham, kana mukramla ranime vileh. Mukrami Medina ranime vilea alama ni Mekka. Kana alama ni Mekka pono lo shandilam, so alam ani Mekka. Ieri Mekka hi Mekka. Isi Allah ko valore. Besham kovor besham, kezam so kezam, subhanallah, avolo dive, taisa, tejaha akatar. Kobor ranime vilea hinama so mukrami Medina, avol pa kana pana pobuder hinam ranime, so velante mukhaha i Mekka. Ali sa su peđume točka men velanta ola meni nada ke na nekva ponuno puti. Go inšala molina Allahi subhanahu wa ta'ala kava pana bud puti, te dikaj Mekka, te dikaj Medina, te kiraj bandete Allahiske subhanahu wa ta'ala. I nama no tam prelali kaj o pengamberi sallallahu alaihi sallam neska malad inde pomaro životom. Pomare pare, pomare imanje, soske, tu avdjeta ve Andri, Kosovandi, Srbijandi, Makedonijem, te bešaka teka slobodno. Te bešano tan ka najbude hulilo Džibrili alaihi sallam ani pu. E tu baš do te beše. A on ide pomaro životom. Bud puti vi peneli no pengamberi sallallahu alaihi sallam žalosno hina. Tugu inala. Pa je dive bešol amalenca tužno. Se kirimo a o amalaha na dikena e pengamberi alaihi sallam tužno, e moda tužne. Pa posle penelo pengamberi sallam, jedva dikav, te dikav me pralin. O sad me penelo, ja Rasulullah, na inam li amen te prala? Na me penelo. Tu mene inen me prala. Tu inen me amallah, me prala i okola sa una diklema, a iste sledujeme iste maginba. E amen hinam Allah. Tu e memo pral hinam Allah,
со надикламе пенгамбери саллаллаху алейхи ве селем, али мангали иншаллах. E molina Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, Allah, sebebi od Allaha ljubav, inshallah, ka ćelo meno dženet firdaus, inshallah, bar pengamerija, sallallahu alaihi sallam. Gde pomaro životo, jer le mardele, čala bele, sano ratke bele, leske familija, soske sebebi amaro. Iako to dla događaja prelalen, neka zadržina prebud se valaj navalan možda hem tekiral desjaka teka, jer jek namazi i 6.000 namazija prelalen, valante džana. Inšallah, Allah ka nagradil hađija, ali amen, valante džana dva svoj považno, svoj po prioriteti, ani meka na ne prioriteti desi, ani meka i prioriteti u namazi, od ovi inšallah. Ali alhamdulillah, na nem problemi, inšallah, hem tekiral pe ali desi. Džalo pengamberi sallallahu alejhi ve sellem akateka megi na ne 5 minutja. Falinalo namazi, a mušekinja dogovorinen pe, kana kaperovani sežda, te loliš kembem te čivensko dupral. La ilaha illallah. Falinalo pengamberi sallam, 2 rekatija, a venu mušekinja leniš kemba ko ti deva dia bitovdi ić, čivenu po pengamberi sallallahu alejhi ve sellem. E mogu da nego zaokružim bej čaba, samo mušekinja hem panda Hasana kawa, diken sarpatinil, diken Hasan, koto pengamberi sallallahu alejhi ve sellem. Aboli Fatima, radi Allahu anhum, ko bol bešengi čavoro, ko bol kile, ko bol snažni, nigde ništa. Mangol trudino pe te cideliš kemba jedva naš ti cidela. Cideliš kemba, ko to podat, hem ko solo muje e pengamberitsko sallallahu alejhi ve sellem sano jasve. On kerde soske mangi hem tuke dika kana slobodno ka tebe ša asa pijaha anulado. Na samo pengamberi alejhi ve sellem nego hojmo mala. Dile Abu Bakari mardela dobor but që Abu Bakar radiallahu anhu pelono nesves. Ni gardele kere kana lotan progremeno i uštilotan leskidaj. Temo mo chavo kaledi so te has, so te pije. A so penalo. Kajo pengamberi. O kad dikero pengamberi shukari penalo, apokeri. Hadiso, pidiso. Wallahi nina hava, nina pijava, dobra dikhaj pengamberi sallallahu alejhi ve sellem. Mingaroli dai, ko pengamberi sallallahu alejhi ve sellem, dikore pengamberi alejhi ve sellem kai shukar, irino pekere. I daj na priminjaju islam džitan, na priminjaju islam. Ali od ova direka na diklaso, lako čavo kero palo pengamberi, sallallahu alejhi ve sellem, priminjal o islam. Alhamdulillah. Znači, on kerde sakva pralajne sebe pijamaro. Akana, amen so keraha. Nigde ništa islamijske. Naprotiv, amen kera haramije, dvije masek, možda ih beš, op. Kana penžovao harame su kerovala. Vikinul tu goste akatani veka. Allahu ekber. Ja predvidan haramija. Možda bi avore ne pošga kontra, beše da te haramjenca. Na tome me gan obrutu. Ali na, o Allah vikinul amin. Amin ina musafiri elahijske subhanahu wa ta'ala. Ebjanake yomra, koti yomra, kosela mare haramija. Pa me džamili kere. Pa je koliko jek mase duži ko ponga, duži ko pokasno ili palim u ovo, palim kana perdilo la haramija. An Allah. Allah lele gosti. Gosti irinele. Ljuvdino peleha. Ko Džibrahila je senam. Ko sao meljače. I sve lesko mangiva, lesko ljubav dva. Amen. Su i nama kate. I sjeme ljubav elahijsko. Ljubav džibrahilsko. Saj mi da čengo. Hem sao kremu u minjengu su ani pun. E amen kanadža kere, ne samo kanadža, subhanallah. Wallahi, tava realne, amen su kežami omra, da li buderi kežam dikri su i nama kate ili gileti. Da li buderi stvorinđamo mangiba ili i holiba. Da li buderi falizamo namazi ili sučam. Tava realne. Sa negativno inam. Ma biste ka inan jeko tu delegacija laiske subhanahu wa ta'ala. Tu je mesto lama kate. Na lama adleske.
Soske delegacija. Kana kairina pe namare kera, anamare tana, te ovaha poška nego su hinama. Tava je slika averenge. Te sikavaha averen. Te bakera ola cipe, a te dujaraha koto čila lipe. A dva ja amaroci soske alama kateka. Buđene, žalosno, avena kate, fadinen, alhamdulillah. Samo su čijem pomaro pro, odotean pomaro tara kajtane, na nevi se namazi. An Allah. Kobol penja aven, alo hijabe kate, bešen, dok jambeske kere, samo su čijem pomaro pro, an petana da kaj, ulameni šamija. Allahu Akbar. A džukani valam nožta kero, e džikana manuška kero, džikana ka kero, džikana Allah ka lola men, jer Allah šaj menino pelanen. O Allah šaj lola maru imani endeva bereske, jer tu čove bi imanisko. Sa su buđu da bi imanisko. Nego sa su buđu molina Allah subhanahu wa ta'ala, te na dugo lačina, soske na ne vreme tebe šabut, jer Meka mi gote, jek namazi, šel hiljade namazi, a kanav, dive alam više kuđan, kankava, bol beđu kao da više nikad nakabula. Te koristina dija prilika. Molina Allah subhanahu wa ta'ala, inša Allah, kana ga dila mare prelenso Allah kate, o hađi kali, so ina sebe piso anđane na kateka, inša Allah, molina Allah subhanahu wa ta'ala, me nadina peka Allah subhanahu wa ta'ala već oprostinđa mare haramija umra, ali akana molina Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te barola mare deređa, jer mangate stegnina, ano, Firdausi inšallah mare pengameria, sali Allahu alaihi selam. Me da bobi mandar, pošto Allah o šehu Salmante, inšallah, naštite nada emole duilafje, inšallah. Birim šeh, maska se. Tu samo glas ođane. Samo kanumi. Nak, okej. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdadan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Zahwal Allah tabarak wa ta'ala. Salavatihim selam džiku Muhammed alaihi salatu wassalam. Kjele si časno porodica, kjele se časno hem plemenita ashabore, ke tabeino hem tabi tabeino hem sagula kola sledino Kur'anu hem suneti. Allah jalla šanehu molivle lendar tawa Allahumma amin. Allah te nagradilo mare duje šehonen, lenđe lače nasihatunenđe, moliv Allah tebarek wa ta'ala, Allah sal baški sardamin kate, agate baškila menom dženeti, dženetul firdeus. Moliv Allah tebarek wa ta'ala, sarsavi khaireske muli sardali Muhammed alaihi salatu wasalam te dolamen, moliv Allah tebarek wa ta'ala, sarsavi šerreseke muli sardali Muhammed alaihi salatu wasalam te dura volamen ljestar, Allahumma amin. Me bi ekte posjetisamen ukratko i cara kjamaromen manglo pengamberi Muhammed alaihi salatu wasalam o događaj kova sasa maj paro kale umetesi. Maj paro kale umetesi. O događaj kova sa ovom odhodajek znako kataro kiametosko džive. A govasi Omeri pe pengamberesko sallallahu alaihi wa sallam. Kane pengamberes alaihi salatu wa salam objavisali se o ajeti El jaume ekmeltu lakum dinakum wa atmemtu alaikum ni'meti wa raditu bikum islame dina. Me adžive usavrši sardem tumaro dini hemo blagodati prema tumende o potpuni sardem penul Allah azza wa jel, heme zadovoljno sem kaj tumaro dini su islam, o Ebu Bekr radijallahu anhu ni sardatelo vol, kawa ajet objavisalo, ano hujjatul wada, ano oprosni hađ e pengamberesko sallallahu alaihi wa sallam. Manuš penen, ja Ebu Bekr, so se ove, sačudi salje soselo vole Ebu Bekr radijallahu anhu, a vo svati sarda, kaj kola se palunea jeto il pengamberes alaihi salam, kaj objavim.
jedino mashkardhen dhe ka oseti sarda Omeri pe pejgamberesku alayhi salatu wassalam. Kana naklo većinja žive pa je pejgamber alayhi salatu wassalam na čol napustil kao dunjaluko prolazno, objavil pele se ajeti وَاتَّقُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٌ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Daran kataro žive kana saka irintume ke tumaro gospodari. Hem sar savo manuško vaso zaradi sarda ka dobil periplata. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kogod ka čovjek carra hajri penu Allahi tebarek wa ta'ala, kara čojle, a kogod ka čovjek carra šerri, vigova šerri kara čojle. Hemo pejgamber alayhi salatu wassalam osetil pe ke snaga mu čojle. Hem so penol, len ma penol, injaren ma ke šehidore katar Uhud. Injaren ma ke šehidore katar Uhud. Hem len ashabore injaren de ke šehidore. Kana injardele ke šehidore katar Uhud, o pejgamber alayhi salam dolen selam. Assalamu alaikum ya shuhada. Salamu alaikum o tumen šehid. Tumen na krena kanal dunjaluko, amen ka predužitonć, amen ka pašijatonć. Amen moli Allahe hajrese, vi amenđe vi tumenće. Hem angovao pejgamber alayhi salam den le muti, hem irinde. Ama tu iriu pe kata Uhud, pejgamber alayhi salam angovao momenti penu, me mrzosajlem munre pralinje. Mrzosajlem munre pralinje. Ashabore radijallahu anhuma penen Allahesko pejgamberi zar najsama menčire pral, zar najsama menčire pral, penu va, najsen tu mesen munre amal, a munre pral sigura save kavem palamandi. Najte dičenma a kapačanan mandi. Subhanallah bihamdi. Hem penol, blagolese, 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 blagolese. Eftadoma kovani dihlama, a pemande pačaja, subhanallah. Hem lendar biavola spremno manuš te do sapo životo pio u imetak, samo tebi dičolama, subhanallah. Samo tebi dičolama. Hem o pejgamberi sallallahu alaihi wa sallame vaçarda hem çeren selami munre umetese sa okao palamande oda žive sata pa sad jiko sudno žive. Subhanallah. Hem o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wa sallame poseti sardamen, hem poselami sardamen, sad jiko sudno žive. Kano pejgamberi alaihi salatu wa salam oseti sarda ke snaga već mu čojle, nalazi sajlo ke piromni ke Mejmuna radijallahu anha. Ali dicem pravednost je pejgamberesko sallallahu alaihi wasallam penol çidinin penol samure romnen peyektan çidlen penol sa peyektan hem te puçoylen peygamber aleyhisselam. Kana çidlen sa peyektan peygamber aleyhissalatu vesselam puçoylen penol dali kad dozvolin mađe penol. Dali kad dozvolin mađe kaj te čav ke Ajša anlači soba. Sose, lenge sobe sesa sa pašpašavre sesa. Ali Ajša či soba sa kaniklesan da lači soba des odmalo me židi. Hemo pejgamber alayhi salam kada piro pravednosti rodo lendar dozvola jer džano kesar savo nas sila lako hako leste. Ali rodla dozvola hemo svakako dozvoli sarde pejgamber alayhi salam. Kana dozvoli sarde pejgamber alayhi salam angova avol aliya hem Fadl ibn Abbas del mute pejgamber aleyhisselam telek haka kapena hem lende hem incarinde ki Ayşe radıyallahu anh. Kana dikreler ya ashabore peno sose pejgamberesa ya sose pejgamberesa sar so pejgamberi nisi çile ashabore radıyallahu anhuma te dicene peygamberi koni ke piravole polo koni ke piravole angoda avol aşunovu pejgamber aleyhisselam kana već ande pejgamber aleyhissalatu vesselam gote
Pejgamberi alayhis salam rodul te gjallë t'i qarën gjë hudba, te gjallë në mesgjidi. Kana vesh ande pejgamberi alayhis salatu wassalam në mesgjidi, ali najse le dovoljno në snagën glavodati. Man gjotë te gjallë në mesgjidi, hem unë svestilpe, pero da në svest. Pale man gjotë te on çorin pa peleste vazdini, on pale man gjenti ngjajmë pejgamberi alayhis salam në mesgjidi le najle snaga o pale pero da në svest. Hem sa dok një qidle paj këtë refta bunara, qidle paj, qorde po pejgamberi alayhis salam pa vilo gjipesti. Hem ka në gjeloa në gjamia i kislo pe hudba, hem pinjardo govori qërda ashabonenji. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ma janë glal va qardalin gje tu men penol daran manje, wallahi penol manje ma daran. Manje si penol ahireti majla që katëro dunja luku. Manje ahireti si majla që katëro dunja luku. Sar te dik hav, e havda hem tu menu truja dhe havda. Subhanallah. Sar te dik hav e havda hem tu menu truja dhe havda. Pejgamberi alayhis salatu wassalam. Obratil pe ashabunenjë radiallahu anhuma. Obratil pe ashabunenjë. Penol o pejgamberi alayhis salam daran penol ashabonenjë. Daran katër Allahi penol, što se tiče penol dunjaluka. Me ni darav tumenjë kaj tumen ka çoravun, kaj najta vol tumen dunjaluku. Nego tumen ka takmiqin tumen ka tavolle majbut, pasar jek narodu gjake qerda pa propadisan dhe, subhanallah. A gjive sutno vakti, mo të dalu pejgamberi alayhis salam anglalle millat e shtashtë të sanantej shobesh. Millat e shtashtë të sanantej shobesh. Subhanallah. Hem angoa pejgamberi alayhis salam rodul halali këtë ashabore. Ma do pejgamberi alayhis salam një qerda ka një kas kanqi, ali kas se se mborqi penun me ka rodu po borqi t'i riv. Kas se se mborqi me ka rodu. Ako qaladem në kas, në ka i riv. Angoda e ashabore sa të larde po shoro, hem roven. Roven ashabore radiallahu anhuma sa të larde shore se roven. Golasje poruke sa ose ti sardeke golasje poruke palune e pejgamberisi sallallahu alaihi wasallam. Angoda o kashe penul manje penul sam borçi ya Resulullah. Penul manje sam borçi penul. Zartu penul ya o kashe penul. Zartu rode ço hako. E ashabore veç kana penda manje sam borçi ashabore sesesa tu roven telerde shoresa sa vazle pe shore hendi çenu kashe. O Ali radiallahu anhu penol, me penol Allah esko pejgamberi, me ke i riv goda, so tribul e u kashese. Penol na, me se borçi, ne ka o manda rodo. A zartu penol o u kashe. So se pendali se zartu o u kashe, kano pejgamberi alayhis salam va qarda heftavar dhe shmile gjene, ka dena no gjeneti bez polaganje računa, o u kashe, radiallahu anhu penda, o Allah esko pejgamberi, qer dova tavavnenda, wo penda tu saline kinender ya u kashi. Pa ver ashabu peno qer do imanji ya Resulullah, peno nakadato u kashi. Nakadato u kashi. Hem peno rod ya u kashi. Pinjardo, peno çavadanma, kana mesema sabi shejenka. Peno me mangafti irikçe, ano isto. O pejgamberi alayhis salam vazdo, ali u kashi lojlja nengali, hem angla godasal paluno tavol zagrlaj, resko te pejgamberesko alayhis salatu wassalam. Kano pejgamberi alayhis salatu wassalam završi sarda piri hudba i risajlo pare ampirotan, ali muklali snaga. Muklali u stvari o moć govora penove Aisha radijallahu anha. Ha sarda na štil majte vačovo pejgamberi alayhis salatu wassalam. Hem Aisha dolo Abdurrahman oprala Aisha ko dola ni soba, a o pejgamberi salik miswaka nova. O pejgamberi alayhis salam dičolja čenco musvak, a Aisha radijallahu anha odmo se ti sardale kaj tadu pirodići po pejgamberi alayhis salam. Pa la katero Abdurrahman lao misvak ili sardale poja koja rig kovlardale hem djaj pejgamberi alayhis salatu wassalam te bi čistolo pedant. Ango davole Fatima radijallahu anha. Hem rovol lo pedanjan anangali o modat. O moda so si tu, o moda do pedade anangali Fatima radijallahu anha čumi do pedade. Anglu no dromo pejgamberi alayhis salatu wassalam
кај нашти сардату штолам лапириче. Субханаллах. Сарса во дром ши сардату штолам лапириче, о пенгамбер али салату васелам, го ова дром нашти сардату штолам лапириче. Jer bi uštola sam glavate, hem bi čumidula salonu čikat. Hem Fatima radijallahu anha marzol, pero vol. O pengambera ali selama karolla, pero o Fatime. Kana dželova čarolla čanukan, o ni sardate rovol majbut. Rovol Fatima radijallahu anha. O dujto dron palja karolla, pero o Fatima. A vole Fatima radijallahu anha, pengamberi paljeva čarolla čidiškanukan, o ni sardate asal. Aisha radijallahu anha puçolla o Fatima pen sova çardaço pengamberi keyruyan hem sova çardaçka nasaya penova çardamađe penov mead žive penov kana pustivo dunjaluko pani sardem terovav golese kao pengamberi kamučola mi kana pustivo dunjaluko a od duto doma čarda penov tu sam gojaka taramari familija ke palamande penov andunika nače pani si sardem tasao subhanallah pani si sardemte asal. Hem interesantno, bući kana već pašilo pengamberi salatu wasalam u Meripe, avilo melek Džibril, avile leste. Avilo melek Džibril dia leste Andre, a melek Mau salesa. Peno o Allah esko pengamberi. A seg peno manuš najsa pušlo peno dali ka napustilo dunjaluko peno, osim tu. O melek Maut pritil, dali iman dje peno te napusti kaja dinja. O pengamber ali salatu wassalam, prihvati sarda sallallahu alaihi wasallam. Prihvati sarda. Penen učenjakove vačaren, kada bi o pengamber ali salam rodolasa, te živil, Wallahi tebareke wa ta'ala dolari bi dođiko sudno živjeti živil. Ali o pengambera ali salam niman glata čolan kao prolazno dunjaluko. Hem penola bel rafikun a'la. Bel rafiku a'la. Govaso si ke mu ro gospodari si majlačo. Ali sale parevi muke pengambera ali salam. Sale pare muke merimase. Hem non stop izgovorio la ilaha illa ente. La ilaha illa Allah. Innal mevti sekarat. La ilaha illallah, najaver dalo simalaj, a zaista emerima sile pare muke. Zaista emerima sile pare muke. Po pengambera i salatu wasalam dozvoli sarda emelek mautese te dolu. Andre ko pengambera i salam, kana dia Andre učile se o ajeti ja ejetuhen nefsul mutmainne. O tu smireno špirtu. Ili tu kićere gospodare. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Iritu che ci lo gospodari, wo si tu sa zadovoljna, wo si tu sa zadovoljna Allah te barek wa ta'ala. Po pengambera ali salatu wasalam, sal prenosile Aisha radijallahu anha, o ali sam gali, peno pengambera ali salam veša nijek dron, peno pelo leskova, peno hemo se ti sardem, peno lo pari pe pengamberesko alaihi salam, pe mu rokoli. Osjeti sardemu pari pe pengamberesko alaihi salam pe mu rokoli. Hem niđan gem so te čelave pengamberesa. Niđan gem peno. Samo mu klemne hem na krem. Ane džamija hem sardem te davika. O mulo pengamberi. Pa ashabare radijallahu anhuma. Osman naši sardate mi šilpe katarpiro. Osman u stvari džal levo desno. O Alija naši sardate mi šilpe katarpiro tan. A Omer radijallahu anhu hikal da je sabja peno. Ko kao čarol. Kao Muhammed mulo peno me kačina peno vilduško šolo peno vide se punre. Vo samo dželo peno ke piro gospodari salam da džive peno salomusa ta opalike i rilpe. Ango da vole Ebu Bekir radijallahu anhu. A volo Ebu Bekir. Hem dol Andre, hem pučarole pengamberi salam. Divno sam peno, o Allah esko pengamberi. Bu sanala čo peno sar džuvdo peno, avi majla čo peno sana kana peno mulo. Pa čumidlaju o Ebu Bekir radijallahu anhu, čumidlaj pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Čumidlaj pengamberi alaihi salatu wasalam. Hem i kislo avral, hem obavišti sardalje. Peno go da, ko Boži sarda penole Muhammede, o Muhammed mulo.
Ако овако Божи сарда Аллахе, о Аллахи си вечно, во вкурни мелу. Омер радијаллаху анху пенул, сар први пута шунав кава ајети пенул. Сар први пута шунав кава ајети, сар курте на шунава мојан глав кава ајети. Сар први пута шунава са кава ајети. А Ебу Бекер радијаллаху анху са храбро ангула моменти. Храбро ангула моменти. O Enes ibn Malik radijallahu anhu, penul kanë djau pejgamber alayhis salam në Medinë dja e kënuri. Govgjire ke pejgamberi çutam në pu ose ti sardam diçka në Marokoli odma. Ose ti sardam o karanlluk ose ti sardam o tjerë në Medinë. Ai Fatima radijallahu anha puçojnë penul. Sar shej sarden tek dozvolin tu menxhe pe Allahes ko pejgamberi prashinat e çon. Sar dozvoli, sar shej sardin. O Enes ibn Malik penul, o Fatime, angova momente amarilese sa salbar. Nio se ti sardam. Salbar se sa amarile. Nio se ti sardam amarile. Nio se ti sardam. E Mejmuna rovol, Ebu Bekir të Omer gjallate penul, soro ve penul zardija ne ke lese si ko Allah penul majla që sa nuk dunalu. Va penul gjana me goda. Ali penul me rovav se maj objava najta volon ndër nebesa, najte hulo maj objava ndër nebesa. Pa nisi sardevi von të rogën lasa. Nisi sardevi von të rogën lasa. Pa mor pejgamber alayhi salatu wassalam, na pusti sarda kava dunja luko prolazno. Na pusti sarda kava dunja luko prolazno. Ashabone gdje sasa kova ih malo paro žive, ali nego životu, sar si tu gdje pun gjardot, dosta ashabore, na pusti sarde Medina i Kisleja vral. Avia men korkoro se ti duk, ka na gjane Medina si jamen i krado, si klad shipeo se ti eksmirolisti. Sara i rija mari shpinda i Medinače, odma dolam gjek žalosti. Ali jamen stalno vačara, ka jamen i rija mari shpinda i Medinače, ali jamari i lea qena në Medina. Amari i lea qena në Medina. Pa Allah e te barek wa ta'ala molivle, ka i te bashkila me në pejgamberes alayhi salatu wassalam, e ashabonenca, moliv Allah e te barek wa ta'ala, amin sal pashardami këtë gjatë pasharullah me në gjeneti gjenet firdeus. Allahume amin. Subhanik Allahume bihamdik, shadu la ilaha illa ente, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah e te në gërdiu të më të mëri sabres për Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahume amin këtë. Allahume amin këtë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Като Хало каде, значи клас ине ме дујамала, значи сар прва шейх Агими, Аллах те веру на побари дере джалеси я рахман рахмин. Молнаве девре джалешанеху теналола менда те чоло панда хикме. Те веру амаро kalbi това панабут по парше девля табарка ва таала. Аджаре кутро шейх, кутро моходжа, Sote očatnike ko takva manus. Subhanallah. Znači me hađikale abab ko to šerifi sa stalno su janlen, sa stalno su javin džuma, znači me učeniku ko to šerifi. O šerifi doresla, stalno te sagradino, pa na pobari džamija se ko trekjaba. Odovahiju me. Ne so fenjamage, wallahi, ko peravode kali so kalbi, ne jab puskane peravode kyabo. Subhanallah. Akwali solap imam çerjama torsto, hem zoran çerjama kodin islami. Namanga buteva çarapmenge samo pradalen, paslilam, koek musafiri, savola menge saličarola men čere. Prvo, taravija, džuma, znači počinjena bešte kva ki taravija. Неколку менге сайр менге бахталут маро масек Рамадан. Иншалла молина девле джелешане ху. То могучно сай муминенге сай муслиманенге те поснено масек Рамадан. Молина девле джелешане ху оква конасистик нино те поснено молина девле те доле са степе ја рабел алемин. Оква кој на некој могучност те чо Рамадан нека допи фидија. Pa inshallah Allah i ka qëro listo sa ramen so postine inshallah ja rahman rahman. Hema kulap hala ko akabena kate komasek Ramadan. I silent znači nagrada sarte čerine pengambere ali sato salam hađ.
кога масек Рамадан, оке са Рашими има план манцар, кога масек Рамадан значи јам палоне диве, значи амени са мен награда, сарте чере пенгамбере алисато салам хаджи. Дик са ви награда дола амар господари. Значи, авека те постина деш диве палоне, ти наградата ни, те чере пенгамбере хаджи. Сарте другото пенгамбери кој тровас, хем чере елеа тавафи, хем чере елеа сафа мевра. Субханаллах. Като масек Рамадан, као само дуј буча, кога мораме на муминја, у муслимања, харица будели смети, течера. О масек Рамадан, на данјупетано кој повредно, дали од диве, дали рад. Субханаллах. На данјупе кој повредно, дали рад, дали од диве. Со се, од ова масек Рамадан и тано буд, важно е буд, и силе буд озустимо ко Аллах од вадиве. Со се, преламе го масек Рамадан и тано бочара ко масек се кото шол иляде масекја. О алимија учењакја пенена на джандупе која тано нешукар. Дали рад, дали од диве ко пости. Субханаллах. Па молиме Девле Джелешаниху, тоа чарот мен го пости, ја Рахману Рахмин, пошто амента и сас преминамен саре, саро прало барче, е групаја, сар ме групаја, иншалла камоне Девле тоа чарола мен гамародром, ја Рахману Рахмин, молиме Девле Джелешаниху, те преминато мари джумата и сас, салам алейкум, рахметуллах таala, хаджи калием, кото ма прало о барче. Барче, бисмилlah. Јала, јала. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mire mangle prala. Ами се мислуе група Тараскопие, која се организирам мире Вујкоја, миро Вујкота на шерифи. Организирам мие кумра од доланјамен акате ко шуже тана, ко света тана, ки Мединем, ки Мека. Кера селаме сакале праленге, хайрлија ленги умра, иншаллах прифатиња ленги умра. Па ема марей, тера марей група иншаллах. Иншаллах састевесте, каду жараемо масек Рамазани, ем састевесте иншаллах, ки спратина о масек Рамазани, Аллах по рахметен пиро берекети кам ке упра менде, упра марет шаве мари фамилија. Аллах ти награди нот мен мере праля, а мен да дерка иншаллах па ти каме састевесте иншаллах, вер прилика. Аллах ти раке от мен иншаллах мере праля. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.